Kublai pi baro ngi bidang samhai pi sya katup ke bawah mentaka jan mi chuan pa sya ki ku bor ke bebnyai pe chuai ke mat bukong san. Yale ketenat election ke Meghalaya bentuk kena ke jemput vote ko ya te ya renti hasoyong ha ka shipau terik jemang ong chief electoral officer iba FR Karkungo. Pak kesorkar jelai ke jeng terwas kesorkar pedeng dan senaya prateli ke jaka sumar dokha ki betmai ong menteri bedegmi ketenat fisheries iba AL Heng. Semio i bakaseng UDP kan yo ya kejeng kesan bergerpang na kejeng snosin ai hasok yang ong kertong kesen TMC iba Stoding Star Taba. Oh no ya lambarang ba kaseng BJP ba on sim ladon kanu karai ni jukulat da Dr. Sangma ban penyesok bat kaseng BJP ong MLA kaseng BJP iba AL Heng. Ketenat election ke Meghalaya, kadang yale kat bala pen pentikna baka jeng tap vote ha soyong kan long ka bayat bet yat renti akash pauterik ujemang da ka jeng pahara jeng ki san kan hud ki sipai Central Armed Police Force. Ya bala bo ha kani ka constituency. U Chief Electoral Officer iba FR Karkungor ilai thu bala yo lum kumban rio pauteli ki tiar sian. Bala wan ban IT bat santli ki mukod ma la ban register hapo ka section shis pahnyo CRPC. Na lor kini arpusau ngut ki breu ladat pan penhap mapo kaan preventive sections. Labo ya laiteli ki police checkpoint pat ladat pan pentrai kam ya prateli ki non-available warrant haduk menta. Ipak Karkungor ilaya thu bagi sector officer bagi zonal officer kila let pan jurip ya ki polling station. As of now, the preparations are ongoing. I've already had a detailed review meeting with the district election officer, the returning officer and the police machinery. And so far, in terms of electioneering, it is not very high intensity. Though we have already, 5 companies have been given by the MHA and by Election Commission. And I myself will be undertaking an inspection of the polling stations. Ka sorkar jelah ha ka jeng le ban pen ke imbiang ya ka jeng duna jong ki jat dok kha ki bedon ha ka jelah kalapha ka proposal sya ka sorkar pedeng na ka benta ka jiksna ya ki prateli ki jakari dok kha bethamai u menteri bedekmi ya ka tenat fisheries iba Alexander lalu hek ila ong baya ka ne onle kum shibenta ban kentiu ka jeng penmi pisah ka lengki wa ki bedon ha ka jelah da ka boong bakumba prapau na kasispa ki dokha ki dei bawanra na shabar jela ipa hek ila pentik na shu ba inya le kat bala ban penlong ke jela ka bala ban penbiang ye ke jengdon kambat ha ka jeng penmi dokha uni menteri ula ongru bagi jakari dokha lani ki fish sanctuary kin ya rapan kring ki nong wan jengok kai perthei is a BOT, Bill Operate and Transfer. The government will see the operation for the trial round for operation and transfer the management to the local authority. So whatever revenue will earn from there will go to the local authority, understanding with the fishery department. U kertong kaseng TMC uban yakun na soyong constituency iba Stoding Star Taba ila ong ba imshim layo i bakaseng UDP kan yo ikan nungko jeng kersan bakerpang na ka jing sngosin hasoyong ilaya thu ya kilat patai kubor bakala ban long da kumwaipat lada ukhun jeng iba HDR Lingdo iba Nathaniel Osbert Rimai in yakun hakanik election ila ong ba imshim layo i jeng kersan sin na ka benta upersakur jeng iba HDR Lingdo iba Sinshar Kupar Roy Lingdo iba thaba ila penrem ka jeng keren jeng uba malnyang kertong keseng NPP ka jeng keren jong persya kinong yalam nyam ila ong bakala bandon ka jeng per jeng mut apa kinong san perthei bat kinong yalam nyam henre mat pendon kami ki kentien ki bakor persya ki pat kamlong ka basong nia last election 2018 Sanchar Lang Roy Kuparthawa this is against to him no
he fights again to him. So it's difficult for sympathy from the people of Soyang. For to win, people will understand because they see all these 5 years what is the governance of this ex-MLA. UMLA barang ba kaseng BJP bat ubalong ru menteri sorkar uba ALHEG ula penrem halor ka kubor bemshisha kabalapau pertai ka baong bo Dr. Mukul Sangma ubalaya lamiki MLA ke TMC ula man peniaso bat kaseng BJP uba HEG uba Deiru National Executive Member kaseng BJP ula ong bakamton karai ni ka jengkular da Dr. Sangma bat peniaso bat kaseng BJP Henry lada uwan ban peniaso kanang penklan cusu kaseng Habak kubur batang syen ulayok banyak keren bat arngut kinong yalam jong kaseng AITC. Kabadan hakal yang persya halor ban peniaso bat kaseng BJP upa hek ulaong. Om kinong yalam ka state BJP ki bakot kinong yalam ka Meghalaya TMC lani kinong yalam ka state TMC ki bakot Henry kan ni ka jenge keren ka long takum ka jenge di isya shipela. Neither we approach him nor he approach us on our just on the informal tea stations only, we discussed this. As far as my knowledge goes, till now he has not said that he is going to join, but he said he will see. Kaseng United Democratic Party kadon jingkermen banjop ke election na Soyong constituency man kintiu ke jingdon khot jengki sya ka khatwai ngut hapo ka yeng hadian papin banai ke result ha ka khatlai tarik ubanai jembang haba ai jingkren ka jingelang yalap election harang sken hinden kisngi u president kaseng UDP uba met ba lingdo ulaong baki briu ka Soyong constituency kitip haya no banjit ha ka ni ke election katkum uba lingdo Ulaong ba kinong yalam jong kaseng san hima baper kin wan bat kin bot ru shibud ki jengkular Henry kadai pat ki kertong baki briu kin jet omi kinong yalam bane biteng bantrei bat ki ha kini ki san snem ban wan ha ka ju ko por u kertong kaseng UDP uba senshar ku par roy lingdo bat ubalong ru upar sakur jong MLA berim uba HDR lingdo bam kwai hadwar ble ulaong Baka roy kapar kabla sakhi haduk menta hapok ka constituency ka diga jing tre shitom jong kini jong u balaklat no. Ano sige umat jong ka jikimen. Ki umat ki jong ngi kwa un perkelano sabol na kalai tre. Dai ngam. Ka jing job pi penjob yang ano pi lam ko penjob de mahe dan SDA lingdo bam kwa hadwar blai. Im ka kerteng sa kanam. Bat ka jingjop ko jong ano pi kadai ka jingjop job pi pai pa jog soyo ka sursi La penlong ya ka jingyat pat ba ban persya ka jingbo ka khdop lum khajna jong ka karbi anglong autonomous council ha ka snong khanduli mata kasngi da ka dorbar snong khanduli hakni ka rally ka balas dang na kamadan football khanduli lawan banishim benta ki spangot ki brio na po ka snong ban persya ka ni ka jingbo khdop Kiseng balang paper bakentup ke KSU, FKJGP, JSU, HBD, RF, but HANM. Kila isim bentar renti akan ikajing yaki. Kabami na kani rally kala krenshai bikin nong song snong kila yarai bandawa ya kajing weng no mardor ya ka kerdop lum khajna jong ka karbi anglong autonomous council kapala bo akasnong khanduli. Akan ikajing lang. Lawan bani shimbentaru deki he ki hang ka district administration West Giant Hills ke wahe snong ka khanduli bat kiwe. Simbeng shalong ka jingshit kalong R.4 degree Celsius baka jingshit kalong khat R.4 degree Celsius ka jingskam ka haw kalong riu pu prana ka shispa min step but kandai pu saw na ka shispa ka por janbir ka jinghap slap kalong khat R.0 millimeter kala bandon ka jinghap slap ka baman lumala ki kat tu kan ni jaka Sai sian pat ngi pen ke mau pi wi ka kubor jungi pila ban pet ya ka jo hi ka por ka YouTube channel but ru pila ban pet ka kubor ban malakas ngi Facebook Twitter but Instagram jong ka DD News Shillong Shoban poish ku ko jong thup kubor ngi pet biang si sian ke mat bukong san Yalle ka tanat election ke Meghalaya ban pentik na ka jing thap vote ka ba yat bet yat rinti ha so yong ka shpotrik ujemang Ongu Chief Electoral Officer Iba FR Kharpungwa.
Hak kesorkar jela ya kejeng terwas kesorkar kedeng berjenaya prateli kejaka sumar dokha kibat temai Ong Menteri Pendidikan Ketenat Fisheries iba ALH. Om Shimyo I bakaseng UDP kanyo kejeng kesan begerbang nak kejeng snow sin hasoyong. Ong kertong kaseng TMC iba Student Star Thabar. Bat ong unong yalam barang ba kaseng BJP ba om shim ladon kan nuga rai ni jengkuladu Dr. Sangma bat pinyesok bat kaseng BJP ong MLA kaseng BJP iba KNH. Ti perlok da kitu ki kubor ng lapoy sa bukod jang tup kubor jing meta ka janmian hadu bindi syam be pila shay kasi kublay pi baro.